Dengan 1 juta 144 juta 20 juta jadi asam lambung bisa diperoleh dengan 1 juta 194 juta 90 juta efek kuburan 1 lakh 59,330 juta 42 juta kantor nasional bank kuburan 1 juta 50 juta yang dengan satu juta 10,982 juta maksudnya satu juta asal BK nama sebenarnya sebesar paspor 30 juta ekonomi. Dia tahu usaha bisnisnya untuk itu adalah akhirnya bagaimana proses akan kreasi usaha dari psikologi atau dari psikologi sendiri dulu kan skema media itu lagi lalu punya konsepnya sudah ada yang perusahaan amal perusahaan itu masuk dalam efek lebih luas produksi lalu perusahaan sendiri kan dengan konsep kami perlunya itu develop setiap project juga habis pekan kalau pasal itu biasanya dengan ada dengan sebisa tapi dengan habis program tentang satu problem buat ini labang so tari kami bangke nilitung ningkan pokep kicok labang so arni lo lasi nilitung ningkan pokep kicok laso talon pon kan ningkan pokep kicok laso arni nilitung tik pon lo lasi nilitung ijem tado ini ijem tado lasi laso pranga bangke nilitung ningkan pokep kicok pu ining keciparong pen nilitung adap 9 baji apor laso hut adap 9 baji apor nilitung apang si abang ke nilitung la aluhi atumhan apang prang kiceng pen chairman kicu atum aphan adhe ke kichi dolo kejangga dolo sitame laso angbong pen kereng atumhan an ke nilitum hangpon si nilitum la pulam gamusai paweten sami nilitum archupon lo laso hit abang ke nilitum la ningkan kiceng pen non puan ningkan pokep kichoko angbong chairman kicu ba secretary kicu la pen la istapalong sakuri na claim do natum ba shareholder kichi ke long atum la so kichi angbong kichi ke jang do la si la tum han litum la pu chikemu pon ta bi pon lo la tum han condolence on litum chikemu pon lo la pen la so hit litum ningkan phoket kichok pu litum ning chiparong pon litum cake teng khan pon lo la si cake ing khan de pan apit litum aluhi aman apeng pen pu kacho phado nase aluhi aman peng atum nilitum alang litum han lam pathan pan nilitum chuning ripon no nase alang tum lam than pon no tum han la shareholder tum pen mesen alam ningkan phokep kechok aputhak ningche parong pen lam alang litum han jai pajai to la lang jai pon no yani ke lang phera long ke no na mat ke shareholder bang ke bang pharo kit thomra likebra na kep andu lasi laso angbong pen nilitum kachang pen nona bangke ideally jem long meeting long chang pon bangke non bangke dak na chi tong ke bang pharu ki thomra sarikuri ana hisab si long poncho lasi laso ideally jem long nilitum chingwai chingsai pondu shareholder tumpen lasi koson si kedam ta ningkan mesen mi pen nilitum
kesolai permola so puthak kami nilitum chithan chimung ponlo nasi nasoang bong pen lam chidon pen si nilitum chithan chimung pen si mesen miat pen si nilitum IGM ta pachun ponlo la pen kunali jon chita nilitum la sonsolo talin karchu pu singgang chu karchu sertalin karchu ta nilitum pachun ponlo la sonia kam chita ini aluhi sar pomen ke nilitum chopapon ke local MC mate Thomas Konsilong yang mudhan de thesa pansam pono sitame alangli sudak akam duko kajoni sini to nang chitong niltum namang chitong thekse dela asi alangli mondol buklia lang ter mondol along president mondel thelang li pansin nang chito duno la se alangli nilitum han mesen ni ten nang cherap chitu pen alangli nang pachun duno আজি তাৰিখত আৰু লগতে আমাৰ সমিতিখন 1975 চনত আমাৰ গঠিত হৈছিলে গতিকে আজি 2025 চন আজি 50 বছৰত ভৰি দিছে গতিকে আমি অনুষ্ঠপীয়াকৈ আমি মানে আমি আজি আয়োজন কৰিছোঁ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গতিকে আমি এই মিটিংখনৰ জৰিয়তে আমাৰ আজি এইটো কথাটো উত্থাপন হৈছিলে যে অনুষ্ঠপীয়াকৈ পতাৰ কাৰণটো তেতিয়া আমাৰ অংশীদাৰ সদস্যসকলে এটাই কথা কৈছে 3 মাহ সময় লৈ পেলাই 3 মাহ পিছত তাতে আমি বহলভাৱে অলপ ভালকৈ আমি পাতিব পাৰোঁ নেকি বুলি কথাটো উত্থাপন হৈছিলে যে আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই ক'লোঁ যে আমি বিভাগীয় অফিচাৰ হওক বিভাগীয় আমাৰ চৰকাৰী আমাৰ EM হওক CM হওক আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি আমি এখন কমিটি গঠন কৰিম তাৰপিছতহে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি আমি কথা দিছোঁ